Thanda ukubingelelana zihlobo samukelana kusifundo sethu setshumilambili. Mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Ngiza kucela engilabo esakuncedisana ukuphawula lesi sifundo ukubana baziveze. Siyamukelana njalo balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibonga ukugcina lokuvikelwa ukuze singene ezifundweni zenkosi ezisibumbayo zisikhulisa. Okhulumayo umfundisi uMlatuwe. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalamukela lonke esifundweni sakuyona le iviki. Mina ngikhuluma nguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani lonke babukeli labalaleli. Siyalamukela kusifundo sanamhlanje okhulumayo ngumfundisi UK Khumalo. Siza kuba lethuba lomthandazo nxa siza kungena kusifundo sethu sanamhlanje. Baba othandekayo sezulwini, sithanda ukukubonga ngaleli thuba njalo oseboleke lona lokubana sifunde elizwini lakho. Nansi isifundo esiphambi kwethu, sinxusa umoya oyingcwele kubana asichasisele, abe nguye oza kusi director ozaba nguye oza kusiqondisa elizwini lakho, ukuze ngemva kwalesi sifundo sizwisise njalo bese sibonga lokho ozabe usifundise khona. Sibusise usithungamele kulesi sifundo ekucineni kwakho konke izimpilo zethu bese zilungela umbuso wakho zamasinyane. Konke lokho sikukhuleka silethemba ukubana uza kusenzela khona. Finyelela wonke umuntu olaleleyo, finyelela wonke umuntu njalo obukeleyo. NgoJesu umsindisi siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Silamukela sihlobo zami, mfundisi Dube, mfundisi Khumalo, Mamhlanga. Siphinda njalo siqhubeka ngesifundo sethu. Lizakhumbula kuviki eliphelileyo sikhulume ngophawu LukaNkulunkulu, Lophawu Lwesilo. Bekuyisigaba sakuqala. Kuleli viki sikusigaba sesibili. Yisifundo esiqhakathekileyo ezimpilweni zethu, ikakhulu kusizukulwana sanamhlanje, lapho esizwisisa khona okwenzakalayo lokuthi umhlaba lo uyakuphetha ngayiphi indlela. Namhlanje saqinisa kakhulu imkhumbulo, sikhuluma ngokuhlukunyezwa kwamaKristu. Isikhathi esinzima esizayo, sizwe ukuthi uNkulunkulu uza kusikhulula ngayiphi indlela. Ngikubeke kucace okuye kwenzakala endulo kuyaphinda kwenzakala. Amakhiwa ajayele ukubeka ngalindlela bathi history always repeats itself. Imbali iyaziphinda phinda. So namhlanje sizakungena kusifundo sethu. Ngizakucela umfundisi uKhumalo asibalele uSambulo ngu7 ivesi ngu2 lo3 okuyiyo indinyana zethu zokwaziwa ngekhanda. Psalm chapter 7 verse 2 and 3. Ngabuya ngabona enye ingilosi isiza ivela empumalanga. Ilophawu LukaNkulunkulu ophilayo. Yamemeza ngelizwi elikhulu ezingilosini ezine ezaziphiwe amandla okulimaza umhlaba lolwandle, isithi lingawulimazi umhlaba loba ulwandle loba izihlahla, size sibeke uphawu emabunzini ezinceku zikaNkulunkulu wethu. Siyabonga. Zihlobo zami, ayilincedise la siphawule kanjani. Kuyini esikuzwisisayo kusihloko lendinyana lezi zokwaziwa ngekhanda? Kuyini esikuzwisisayo singena kusingeniso sesifundo sethu? Siyabonga babukele babalaleli. Indinyana yakwaziwa ngekhanda icaca ukuthi kulempawu ezimbili. Ithe uphawu LukaNkulunkulu Lophawu Lwesilo. Kunjani? iBhayibheli bese sithi ngabona ingilosi iphethe uphawu LukaNkulunkulu ophilayo. Yes. Siqathanisela amaqembu amabili. Yes. Abantu abazalelwe uNkulunkulu bazaphawulwa ngophawu oluthile oluzakhulunywa phakathi la. Kunjani? Labantu abazala ukulalela uNkulunkulu lo mthetho wakhe bazaphawulwa
yikwala kwabo besenza okuphikisana loThixo. Ingilosi lapha ibonakala indiza isiqubu sokuhamba kwelizwi likaThixo. Kunjani? Elokuqoqa bonke abantu abazagobela umthetho kaNkulunkulu. Ngifisa ukuthi singena esifundweni ukhuleke ukuthi inkosi ngicela waseqenjini elilophawu lukaNkulunkulu alulusizo ekugcineni. Yes. Abanye sitholeni lapha. Okay, okunye sikunanzelela laphana balaleli yikubana kulesikhathi thize esibekiweyo Yes. esokubana izinceko zikaNkulunkulu zibeke uphawu. Yes. Ngoba ivesi ithe khona ingilosi yamemeza kulezi ezine zazibambe imimoya njalo ezaziphiwa amandla ukubana zilimaze umhlaba ubana zingawulimazi kuze kubekwe uphawu emabunzini ezinceko zikaNkulunkulu. Kusitsho ukuthi khona uNkulunkulu lethuba lapho akhangelele ukuthi khona abeke uphawu emabunzini abantu abakhe. Njengobana ke umfundisi kaDube sekulethile ukuthi kulempawu ezimbili. So uNkulunkulu lethuba lapho ke ingilosi eza kufaka khona uphawu lukaNkulunkulu emabunzini ezinceko zakhe. Siyabonga. Engxenye ukulandelela lokho okukhulunywa umfundisi uKhumalo ukuthi singakhangela ukuthi leli thuba linini. Yeah. Sibe kuzasincedisa ukuthi sizwisise ukuthi thina esiphila ngalezi insuku senza njani. Sambulo chapter 7 ulandelana lo Sambulo chapter 6 lapho kuvula uphawu lwesithupha. Kwenzakala izehlakalo emkhathini ukuwa kwenkanyezi lalokhuyana. Abe sesithi ngemva kwalokho kwangena ke leli thuba lokuthi abantwana bakaNkulunkulu ke baphawulwe. Imbali iyasivezela lapha maforo ukuthi izehlakalo kuvulwa uphawu lwesithupha zenzakala elisokugcina sokuwa kwenkanyezi. Senzakala ngo1833. So ngemva kwethuba lika 1833 isehlakalo lesithuba leli lokubekwa uphawu emabunzini babantu bakaNkulunkulu liyaqhubeka. Lokhu kuqinisekile sihlobo zami esithandekayo. Njoba siyangena kusivezele kucace ubana ilizwi lenkosi aliweli phansi. Ukwakhuluma endulo kwenzakala kwagcwaliseka. Sikubonile. Ngenye indlela kutshoyo lapha umama ukuthi kade sihlezi kunje uNkulunkulu phakathi kokufaka uphawu. So kumele mina lawe sivume ukuphawuleka ngelizwi lenkosi. Yes. Simele siqaphele sibe kwazi ukuthi isikhathi esikiso lesi njengoba bayatsha abazalwane yisikhathi sokubekwa kwani bakithi uphawu singamaKristu anjani siphila njani sibheke ngayiphi indlela asikuthatheni ukholo lolu asiluthatheni serious sikhonze uNkulunkulu ngeqiniso langomoya. Yes, isihlobo zami esithande njengoba sengike ngatsho imbali ilendlela yokuziphinda phinda. Umfundisi Khumalo singene la sike sikhangele kuSambulo ngo13 verse ngo5 sikhangele lo Sambulo ngo12 iverse ngo6 sike siqathanise lama verse sizwe okunye okuke kwenzakala endulo sikhangele leli nxeba elike lenzakala le. Sambulo chapter 13 verse 5. Yes. Isilo saphiwa umlomo ukuba sikhulume amazwi okuzigqaja lokuhlambaza kanye lokuthi sisebenzise amandla aso okwezinyanga ezingama42. Yes. uSambulo ngo12 verse ngo6 lo verse ngo14. Verse 6 Sambulo chapter 12. Owesifazana wabalekela enkangala endaweni ayilungiselwe nguNkulunkulu lapho ayezagcinakala khona okwezinsuku ezi 1260. Nje. Verse 14. Owesifazana lo wayephiwe amaphiko amabili okhozi olukhulu ukuze andizele endaweni ayilungiselwayo enkangala lapho ayezagcinwa khona okwesikhathi lezikhathi lengxenye yesikhathi lapho inyoka eyayingeke ifike khona. Siyabonga.
Right, lama vesi la sizahlanganisa lo Daniel ngo7:25 kumbe ngisho le ithi uzakhuluma kubi ngophezulu wonke. Ihluphe abangcwele bophezulu wonke. Izanakana ukuguqula izikhathi zemikhosi lomlayo abangcwele bazanikelwa esandleni sayo iminyaka emithathu lengxenye. Yona le esike sayibala laphana. Esifuna ukuthi sikwenze lapha sihlobo zami ezithandekayo yikuthi sike sichasise ngike ngathi ngiveza lapha ngathi ukuthi siphila esikhathini lapho abantu bazakuhlukunyezwa khona. AmaKristu azakuhlukunyezelwa ukholo lwawo. Ake nisibuyele embalini. Sike sibone ukuthi kwake kwenzakala yini. Lesi silo sizanikezwa kumavesi esiwabalile. Siyakunikezwa isikhathi esinganani njalo kuyakuphetha njani nini. Kwenzakala nini sincedisane sitsho sibuyela embalini. Mfundisi Khumalo. Sananzelela njobana usuku lethile lokho Elder Maforo ukuthi embalini kuke kwenzakala ukuhlukuluzwa ke kwamaKristu nxa ukhangela ngo538 AD kusiya ku1798 isikhathi esibaliswa kulama vesi i1260 years leyi ebaliswayo lapha ukuthi khona ke kwakule nqubo esithi thina yi-system yokukhonza okungagxilanga elizwini likaNkulunkulu okungagxilanga eBhayibhelini. So ngenxa leso sizathu babekhona ke ababelokhe bebambelele bephikelela kulokho iBhayibheli ekuvezileyo. So ngenxa leso sizathu kwasokusiba khona ke ukubulawa ngenxa yani ngenxa yokungavumi ukulandela ke inqubo thize leyi eyayisibuza eyayisibusa isilamandla okulawula umhlaba wonke owawukhona ngaleso sikhathi. Siyabonga. Kele sichasisele sifika njani ku1260. Sibone lapha kukhulunywe ngesikhathi kumbe zinsuku sifika njani eminyakeni. Kuyabongakala nxa sisiya eBhayibhelini uManani ngo14 laphana uyasivezela verse 3 lo 4 kubana usuku olulodwa lumela umnyaka. Uphinde futhi kuba leKuHezekiel ngo4 verse 6 uNkulunkulu uthi indlela eyokuchasisa ukuthi iziprofeti zakhe nxa ekhuluma ngosuku olulodwa luyamela umnyaka umnyaka amela usuku. So nxa ususiya ke kulama iminyaka ebethwe ngumfundisi 538 usiya ku78 ungasebenzisa ikhalenda yayizolo yayiphela nge360 izinsuku. Uzafica ukuthi khoxo ungakusubtracta khona phana kuyaphuma 1260 eyavele iprofitiwe kuSambulo ngu13 la kuSambulo ngu12 laphana la kuDaniel ngu7. Wonke imbhalelo icina ifika ku1260 years. So iBhayibheli liyazichasisa nxa uNkulunkulu esinika ukuthi nansi indlela yokubala bese siyisebenza isinike ukukholwa ukuthi uNkulunkulu akukhulumayo kakweli phansi. Mbona umama Siyabonga. Yebo. No bentathe ukuthi nxa kuyikuthi imbali mfundisi siyibona ingenelana njengama pieces awe puzzle kungela lokukodwa okuphuthileyo. So kusinika ukuthi isiprofeti esiphambi kwethu esiseleyo sisikholwe ende siqiniseke ngaso. Yes. Siyabonga. Selichilo okunye okwenzakalayo kuyini ngesikhathi sona lesi osike wasithinta mfundisi Khumalo ku538 sisiya ku1798 dube khona okunye okwenzakalayo ukuthi kuthiwa kule silonda esaba inxeba. Kwaba lenxeba elikhulu kulo umuntu wayelenqubo le ayithungamela eyokukhohlisa abantu besuke kukozela umlimi ngendlela efanele kuthiwa waba lenxeba. Sifica ukuthi uNapoleon wambopha lubaba lo ngo1798 kwama ukuhlukuluzeka lapho kuthiwa inxeba laba khona. Inxeba kwakuyikuma kwamandla akhe enqubo le engayisiyo. Sesifuna siyaphambili ukuthi inxeba lingaba khona umuntu nxa engafanga liyaphola. Yes.
So yikho kanye ukuthi kwaphetha ngenxeba imbali yasitshela kuthiwa kwafa abantu abangaba izigidi ezingamachumi amahlanu bebulawa yile nqubo yokwenza izinto bephikisana labantu ababemeleni iqiniso. So imbali le esithi ingaphindwa iza kuphindakala iza kuba khona. Nxa sifunda sike sincedisane lapha futhi nxa sifunda embalini sibona lokhu kugcwaliseka mhlobo wami. Kuyini esikufundayo ngoNkulunkulu kumbe ngelizwi likaNkulunkulu ukuthi izinto ezenzakalayo endulo zagcwaliseka njengokutsho kwakhe. Okay, esikufunda kakhulu lapha ukuthi uNkulunkulu nguyophethe imbali yomhlaba esandleni. Alright. Nguyo osilawuleli nxa kuyikuthi sifuna ukwazi kusasa abathandekayo ikusasa iphethwe ngoNkulunkulu asiyeneli izwini yikho lapho esathola khona iqiniso ngokuthi ikusasa imi njani. Alright, ukhona lokho kwengeza laphana? Yebo. Okwami kufithizela laphana ukuthi kuthiwa khona isilonda lesi ukukhulumile umfundisi uDube laphana kuthiwa saphola uSamuel chapter 13 verse 12 laphana sesifundweni sethu. Ukhuluma ke ngokuthi khona isilonda lesi o isilo lesi esasithathelwa amandla saba lesilonda isilonda lesizaphola siphinde senze futhi umfanekiso kumbe wesilo sakuqala. So ngamanye amazwi kuthi ukuthi yilokho esikukhangeleleyo okuza kwenzakala njobana udadewethu ekuletha laphana okuthi uNkulunkulu nguyo oguide ama events wonke kuze kuyefike ekucineni. So kunceda ke thina kathesi ukuthi khona sihle sizilungiselele njalo sihle sibe ngasengxenyeni kaNkulunkulu onqobayo. Uyakwazi ukuthi ngicabanga nxa umfundisi uKhumalo echasisa lokho ukuthi siphile esikhathini esinzima lapho ilizwi likaNkulunkulu likhanye ngani seli old fashioned. But isiprophet lesesifunda lapha siyasivezela kabanzi ukuthi akulenye indlela esizayazi ngaphandle ukuthi silalele leli lizwi. Siphile esikhathini lapha abantu abacabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bekufanele ukuthi iBhayibheli ngalalo liyatshintshwa lihambe lesikhathi. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu ivesi yethu ithe uNkulunkulu nguye izolo inamuhla lephakade yonke. Njalo uunfolda kwezehlakalo lokho kusitshengisa ukuthi yilo lodilizwe eliqinisileyo. So lalezi zehlakalo ezingakayenzakali kufika nikithi ngazo nxa sibona lezi zendulo zagcwaliseka. Akula ngenye indlela amaforo nabalaleli. Nxa mina ngiyake ngithi mina nxa umhlaba wonke uhlangana mhla ka25 December uvuma ukuthi Jesu wazalwa siyala njani okunye kwabhalwayo ngoba uJesu wakhulunywa ngalo uza kuzalwa kwagcwaliseka. Nxa sifunda ngale mbali le kuthi ukuthi lokuza kwakhe kubhaliweyo lokuthi umhlaba uzaphela liqiniso kunjalo. So ilizwi lenkosi leli zihlobo esithandekayo aliweli phansi. Asilandeleni khona lokho asitshele khona kuza kugcwaliseka. Izikhathi ezinzima ziyeza babukeli labalaleli. Asibeni ngabantu abalungileyo abalungiseleleyo futhi lezi zehlakalo ukunqoba siza kunqoba lakathesi. Sike siqhubeke lapha sikhangele uThesalonika wesibili ngo2 ivesi ngo3 lo4 uyasifakela lapha usicombela omnye umpikitsha ukuthi engakabuyi ukuthi kukhona esinye isehlakalo siyakwenzakala. Isiphi mfundisi Khumalo lisibalele ivesi le uverse 3 lo4 uthena lingavumeli umuntu elikhohlisa langayiphi indlela ngoba lolo suku kalikufika umvukela uze wenzakale lo muntu ongelamthetho abonakaliswe umuntu omiselwe ukubhujiswa uzaphikisa azikhukhumeze ezintweni zonke ezithiwa uNkulunkulu loba ezikhonzwayo aze azihlalise ethempelini likaNkulunkulu amemezele ukuthi yena unguNkulunkulu.
Yes. Khanyela lo 9 to 12. Same chapter. Verse 9 to 12. Yes. Ukufika kwalo ongelamthetho kuza kuya mayelana lomsebenzi kaSathane obonakaliswa kuzo zonke izinhlobo zezimangaliso zamanga, izibonakaliso kanye lezimanga kanye lezinhlobo zonke zobubi obukhohlisa ababhubhayo. Bayabhubha ngoba bala ukuthanda iqiniso ukuba basindiswe. Right. Ulembizo empilo emfuna siyiphendulele lapha. Wakuqala yikuthi mfundisi Dube kuyini uPaul akutshoyo nxa ade sifunda lapha athi kuza kwenzakala ngensuku zokugcina. Kwakuqala balaleli lababukeli ukuthi uPaul esikhuluma ngaye lo uphenduke uJesu sehambile. Kunjani? uJesu esiba khona uPaul wayengabalelwe kukholweni. uJesu waba labafundi bakhe, uJesu wahamba, uPaul wayeseluhlwini labahlubuki bokubulala amazinyo lamaKristu. Kodwa sevakatshela uJesu nguye sebhala amazwi la ukuthi ngingasuka mina la phakathi kwethu bakhona vela sebekhona abazahlubuka bephakathi. Right. Laba bavela phandle ukumonyula abantu kuJesu esengimkholwa. Liyabona balale nxa usukuKristu izolo yakho embi uyayimela ukuthi ayisiyo leya sengilokukhanya. uPaul lapha esikhuluma uveza ukuthi kulokuhlubuka ukubaleka iqiniso likaNkulunkulu. Abantu belandela ivesi ikhuluma ukuthi kuyingqubo evela kuSathane ecatshe ngabantu. Uyangena umuntu namsebenzise ukuthi afake ukukholwa kwempinkolo engalandelwa ngabantu. Kumele silimuke nxa sikholwa ukuthi sikholwane. Kusembhalweni yini kumbe hayi. uPaul lethu uzosilimisa ukuthi phakathi kokukholwa kwethu kuzabuye okunye kwezinto okubuya okusimonile embhalweni. Nxa ungabona kungalotshwanga kodwa hayi mina ngihamba ukuthi kulotshiwe. Yes. Yeah. Siqhubeka lapho uyatsho ziphi impawu esizakubona ngaso lesisilo esumphikisa uKristu, amandla la aphikisa uKristu. Ziphi impawu esizibona ngaso kuqanjiwe lapha kuma verses sanda kwabala. Yes. Okay. uPaul oqala lapho lulethiweyo ukuthi lundoda uzamelana lakho konke okuthiwa nguNkulunkulu. Ukumelana noNkulunkulu. Yes, azenze yena uNkulunkulu. All right. Afune ukukhonzwa. You right. Then kube sokuthiwa uzazenza uNkulunkulu ehleze ethempelini ezenza uNkulunkulu. Engufundayo lapha amafore ukuthi inkohliso ephambi kwethu balaleli lababukeli ayisoze ibe ngencane. Ukuthi vele kukhulunywe lapha ngedeception vele eqalisa ukuyifunda uverse 3 utheka kungabi khona olikhohlisa. Inkohliso kasomanga. Hayi ngicabanga ukuthi liqiniso elixutshaniswe lamanga. Kuba yingozi ngoba okhangele ucabanga ukuthi liqiniso, okhangele from bucwadlana. Kodwa ofunda enanzelela uyabona ukuthi lapha kule nkosi. So ngibone ngani kule challenge lapha kumaKristu ukuthi leyo nkohlisi ingakafiki ayilizwa silifundeni. Silikhangeleni closely ngoba umfundisi uvezile ukuthi yikuhlubuka eqinisweni. So siza kwenelisa yini ukuma nxa lelo qiniso lingahlanganiswa loba ieri incane kuyipercentage encane kanganani mforo ukwenza ipackage yonke siyilahle siyidiscard. So indaba le iveza ukuthi kulombuso ozamelana sibili loNkulunkulu. Umbuso ona lo esikhulume ngawo owe dark ages. Yiwo umbuso omelane loNkulunkulu, yiwo futhi okukhulunywa ngawo ukuthi uzenza uNkulunkulu. Mana ke ngichase enye indaba yeblasphemy ukuthi uzathuka. Ukuzenza uNkulunkulu, ukuthatha indawo kaNkulunkulu. uJesu wathi silisa indoda esikhule wathi izono zakho zithethelelwe. Abafarisi basebesithi lundoda uyathuka ngoba besithi uthatha indawo kaNkulunkulu yena yedwa othethelela izono. So umbuso lo ulamandla
uthi ulamandla okuthethelela izono ngolunye uphawu esilubona abaningi bethu siyawela kuyona le inkohliso. Hey, kuhle lokho. Thank you ukwesabelana khona lokho. Okunye zikhona yini ezinye impawu esizitholayo mfundisi Khumalo ngalo umbuso lo kumbe kukhona ukutholayo kunye? Nginanzelela ukuthi phose udadewethu sekuthintile laphana okokuhlambaza khona lokho kuzenza uNkulunkulu. Okunye sikunanzelelayo phakathi ke kwalo umbusi ngoba kukhulunywe ngokuhlubuka laphana. Yes. Ukuhlubuka eqinisweni yikho kunye engunanzelelayo ngesikhathi ke salo umbuso esike sakhuluma ngawo owathatha i1260 years lo kwaba ke lemfundiso ezinengi ezangenayo ezinye zankona ezilokho zisaqhubekana namhlanje. Yes, eziyizo ke ezivezayo uPaul ayikhuluma ngazo ubana kuzaba lokuhlubuka imfundiso ezinjengokuthi khona ke ofileyo uyabe ngafanga uyabe engcenye esizwa kumbe umoya kulento ethiwa yisoul ephuma emuntwini iyegcinwa kwenye indawo samoya ezulwini. So kwaba lezi imfundiso ezinengi ezinjengazonziyana. Okunye ukuhlambaza yikuthatha anti kuthiwa wathwa uzangena etempelini LukaNkulunkulu. Now kuyini okwakusenzakala etempelini nxa sibuyele embalini ngale. Etempelini kwakusiba khona ukuthethelelwa kwezono, kwakusiba khona ukuhanjiswa ke kwegazi nxa sibuyele emuva. Kanti ke nxa silandela imbali uJesu esefile esiphambanweni angithi. So nguye ke osethethelela actually izono zabantu. So ngalesi sikhathi sombuso kwabala leso sikhathi ke esokuthi khona kwase kuthengiswa usindiso. Ngesikhathi sonsiyana kwakusiba labantu ke abasebethengisa usindiso okubizwa kuthiwa ngama indulgences. Ukuthi khona ungabhadala imali engaka nxa kube isihlobo sakho esiyabe sife singaphendukanga esingamamkelanga uJesu angithi usesuka ke emoya wakhe engcenye egehena sesiya kumbe engcenye paradise. So kwaba lemfundiso ezinengi ezingekho eBhayibhelini. So uPaul wathi khona singaduhiswa ngoba lezi zimfundiso ziyeza ezizayenza ukuthi kube lokuhlubuka eqinisweni. Hey, siyabonga ukusiphawulela lokho. Isihlobo esithandekayo. Okunye lokho asambeni siyefunda even embalini uzizwele njengalokho sokwabuya lokho ukugugla lokho gugla ukubone kukhona kuchayiwe kunethi lapha sifunde sikuzwe bese sifunda ukubana sihambe ngokuqonda uJesu akasifihlelanga kwakuza kwenzakala. Yebo Sorry maforo. Ngifisa ukuthinta ukuthi umlobo uveze lapha esifundweni ukuthi ithuba le kaDaniel sike safunda uDaniel 7:25 ukuthi kuzaphuma uphondo oluncane olulempawu ezifana lalindoda yesono esiyizuza kuThesalonika. Kukanti uSambulo 13 usinika isilo kuverse 1 kusiya phansi kusinika isilo esinjengeleopard laso silempawu ezifananayo. So ngifisa ukuletha lapha kubalaleli lababukeli ukuthi uNkulunkulu kungane phinda esiphindela ngicabanga ukuthi indaba yokuthi uNkulunkulu uyafisa ukuthi sikhohliseke. Iqiniso kufanele ukuthi silizwisise lisicace nje sibone. So kukimi la kuwe ukuthi sinanzelela ukuthi ilizwi kaMlimi lifundisana bese siphuma enkohlisweni. Siyabonga ngithi vele siyabonga usabela lokho. Sikuqaphele khona lokho okwenzakalayo. Njengoba sibalile uthintile uSambulo ngo7 ukuguqulwa kwemthetho. Isidlula nje ukhona ongatsho eminye imithetho izikhala eziqolwayo. uNkulunkulu eBhayibhelini lonke ulosuku lokukhonza. Usuka kuGenesis uziye kuSambulo. Usuku lweSabbath. Yes. Lwaguqulwa kwathiwa solusuku lwesonto. Kwakule njongo
yalondoda okuhlubo ayenzela abantu esingayinanzeleliyo esingathi ukuthi balalela ababukeli kakusolwa umuntu la sithi kasibuyele eBhayibhelini sonke nxa siyafuna ukuba lophawu lukaNkulunkulu ngoba usuku lokukhonza lutshintshwanga lakhona ukuthi umuntu ofile ukuthi uzahamba ezulwini efile uJesu wahamba ephila imfundiso eyabuya lalondoda lo. Right. Mfundisi Khumalo asiqhubeke la sibale uSambulo ngo17 verse ngo12 kusiya ku40. Sike sikhangele amacebo thize kaSathane okucina kumbe sithi strategy sakhe sokucina uthi vele kanti ufuna usebenza ngayiphi indlela. Namhlanje nje sifuna ukuthi simembule uSathane. Simbone, siqaphele ungabi lo muntu oza kuqilibezelwa. Sambulo 17 verse 12 kusiya ku14 to 14. Yes. Izimpondo ezilichumi ozibonileyo ngamakhosi alichumi angakatholi imbuso kodwa azathola amandla obukhosi okwehora elilodwa kanye lenyamazana anjongo yinye njalo azakupha inyamazana amandla awo kanye lelungelo azakulwa impi lewundlu kodwa iwundlu lizakuwanqoba ngoba liyinkosi yamakhosi lombusi wababusi njalo lizakuba lilababiziweyo balo abangabalandeli abakhethiweyo labathembekileyo. Right. Singena lapha leli likufake lathi inyamazana yisilo lesesikhuluma ngaso ngiyangithi phela. Right. uJohane asisa njani isiphetho sembali yomhlaba wona lo? Kuyini mahluko esibonayo ngalokho besixoxa ngakho isihlobo esithandekayo sisiya kusigaba lesi esokucina kuyini esikufundayo nxa sifika sifunda ngamavesi la esikucuphayo kuyini lapha? Ibona lapha babukela abalaleli lathi silapho ukuthi uSathane akwenza izolo uyabuya sekuphinde kabili amandla akho ngoba kathe sesebenzisa izindlela zokuthi uyabe catshe emuntwini ophakathi kwabantu abathi bakhonza laye eletha inqubo yakhe ngayisi uthena lapha abantu laba bazaba bengamakhosi kodwa ke ingqondo yabifanana babe ngani bayehlukene kungenza libe sechurch lonke likhonza kanti omunye lenye ingqondo engani likhonza lonke abe sevubele ukuthi umama ukuthi kuyabe kungani ngokuyimvubelo kuncane kodwa ke yikho kuona imvubela inhlama yonke. So lapha sifica amandla ebandla ebambana lamandla ezepolitiki ukuthi ulethwe ukuthi uSathane akusebenzayo uyaletha ingxabano emhlabeni aletha indlala emhlabeni aletha ukugula emhlabeni abe sesinika ingqondo abantu ikhathaza ukuthi singayenzani bese kukhanya ngani ukuba ndawonye lokukhonza kube ndawonye kuzenza kube lokuthula udinga ukuthi uqeda uhlupho lukhona kodwa luqeda ukukhonza lokubusa komhlaba yikho aza kwenza ukuthi ekucineni kucine kusiba futhi le empire izolo afaka umuntu akamfunayo kanti esimaziyo obusa izolo lomhlaba ngoyedwa uJesu kuphela akulomunye ongabusa ngaphandle kwakhe. Siyabonga Kadube. uSathane uyaletha izinhlupho nje usuchiye ukuthi sidideke bese sidinga thina usizo lwethu sithi siyalithola kubani ungaza olosizo lobe njani abantu bangadubeka kakhulu kumbe bahlupheke kakhulu balambe kakhulu bayadla loba kuyini abakunikezwayo ngithi phela bangatshela ukuthi solution la umuntu uyathatha kuphela so ngesinye strategy silethwa ngubani bakithi uSathane. So kuyini okunye singakuthini esikubonayo okwenzakalayo kulezi insuku okusetshenziswa okuba istrategies kaSathane kuke kwenzakala endulo ungakuthinta futhi umfundisi kaKhumalo kwakuthinta ukungeniswa kwesonto le ukuthi ingeniswe ngayiphi indlela ekuletha esebona ukuthi abantu babekhathazeke ngayiphi indlela ungakuchasisa indlela okubeka ngayo? So nxa sikhangeleke i-strategies kaSathane sikhangela kakhulu embalini lapha babukeli labalaleli zananzelela nxa singakhangela even ukudilika kwe-Roman Empire uzananzelela ukuthi khona kwase kulokwehlukana okukhulu so ke sinanzelela ke lapha kwakulo mbusi ke oqanjwayo laphana kusifundo uEmperor
Constantine wahle-ke wathatha i-opportunity yona le ukuthi abambanise laba basebehlukene. Alright. Ababambanise ngento eyayicommon lalabo ke ababe ngabeze politics lalaba ke ababezenkolo. So uzananzelela ukuthi khona ke kulaba ke ababeze politics babevele belokuphumula ngosuku ke lwesonto. Kodwa ke kuyi festival bephumula emisebenzini yabo landani. So kwahle wakwenza ke kwahle kwahlangana something common wakufaka ke ukuthi khona ke kube ndawonye labe church ibandla labeze embusazwe wakufaka ke ngoba kwaba yinto ecommon kubo bonke eyamukelekayo. So kwaba indlela ke yokuthi khona ababambanise like ireligion ibe yindlela ezabambanisa ke umbuso lo. So sinanzelela ukuthi khona ngendlela futhi ke efana nayo. So sifunda ukuthi khona ke isilo lesi siza kwenza into futhi efana nayo ukuthi khona singaletha ke iconfusion emhlabeni, izinhlupho, ukucollapse kweeconomy, imikhuhlane lani. So kuzaba lokudideka. So okuzayenza ukuthi abantu babambana nxa behlukene indaba yokukhonza. So endabeni yokukhonza bonke abantu bazadinga usizo kuNkulunkulu. Kodwa ke behlukene benjalo bekhonza ngendlela eziningi. Sithola ukuthi khona ke isande leyi eyayivele ikhona kusilo lesana esifunda ngaso lesi ese 1260 yiyo futhi ezaqhubeka ensukwini zokucina. Ngoba nxa sikhuluma ngesilo lesi esifunda ngaso kuthiwa khona isilo sesibili siza kwenza umfanekiso wesilo sokuqala. So kusitsho ukuthi khona indaba yesande leyi izabuya ibuye futhi ngaphi ensukwini zokucina. So ngokunye kwangikhona ke esinjani esikubonayo njalo esikunanzelayo laphana. Nxa ngikuzwa kahle mfundisi okutshoyo ukuthi kuza kuba lento kube lokudideka abantu bakhathazeke. Kube sokubuya lecebo lokuthi okungasilamulela yilokho. Kubuye isolution njengokuthi hayi izihlobo zikami sesiphambuke kakhulu kuJehova. Ake sibuyeleni kuJehova. Sibe losuku esimkhonza ngalo. Ante wonke licebo labe lilihle. Mbani ungaphikisa khona ukuthi siyalamba asiyeni. Ngambone lapha mfundisi Dube izulu nxa lingani. Wonke umuntu uyamdinga uJehova. Kuze hayi asibuthaneni asibende lezi insuku zokukhuleka ngithi kube ukuthi hayi sesiphambanise lapha. Ekwenzeni khona lokho nxa ngikuze kahle mfundisi Khumalo yikho sokungena khona ukuhlukunyezwa ngoba abathemba uJehova bazathi lokho akukho ezwini likaNkulunkulu, akukho embhalweni, sokusiwa lokuxabana. Angithi kunjani? Ufuna ukwengeza? No, bengifuna ukuthi ngezelele ngovesi ngo-14 lapha. Ukuthi lanxa laba belengqondo yinye belwisana loNkulunkulu kodwa ithe the lamb shall overcome. So sibonga ukuthi empikiswaneni yonke eyaqala ezulwini vele uSathane wadefeathwa wehlulwe ezulwini. Jesu wamlandela lapha wamnqoba. So iskoline ukuphetha kwembali yomhlaba vele silakho sekuphethe ezandleni. So isixwayiso okungcono ekuhle uthatha uhlangothi olunqobayo. Ya kungazi uSathane ulaka lwakhe luvuthe njani. Uyazithi mhlobo i1260 years ithuba elide kakhulu. Njalo uSathane wayelolaka olungachiphanga. Even ilizwi leli kuthiwa wayengavunyelwa ukuthi abantu balibambe balithini. So siyesikhathini esinjalo anti prophet sithe kwabonakala isilonda sinjani sibona. So uSathane uyalungisa ukuthi leso sikhathi sifike, but nje amaKristu asimene elizwini ngoba uKristu unqobile. Sinzima isikhathi esiyakiso. Enzikhangile ke manje ukuthi kanti vele siloko sikhuluma lapha okuyakwenzakala uphawu lwesilo vele luyini? Kuyini uphawu lwesilo? Mfundisi ngisacela usibalele njalo uSambulo ngo14 ivesi ngo9
sifuna ukumqathanisa uzabala usambulo 14 verse 9 sibale usambulo ngo14 verse ngo12 bese siwaqathanisa ngithi phela yes sibona ukuthi kanti uphawu lwesilo vele lubekwa indaba lubekwa khona lapho siqhubeka ngokuxoxa saxoxa lophawu lukaNkulunkulu ukuthi lona indaba lubekwa ngaphi singaba lona 14 verse 9 yes ingilosi yesithathu yazilandela yathi ngelizwi elikhulu nxa umuntu angakhonza isilo lesifanekiso saso abeke uphawu lwaso ebunzini loba esandleni right 12 verse 12 lokho kufuna ukuqinisela lokubekezela kwabangcwele abagcina imilayo kaNkulunkulu baqhubeke bethembekile kuJesu yes intandamazwi aliyalethwa ngumhlobo wami lapha ukuthi uJesu uyanqoba noma kunjalo ngakunjalo right mfundisi Dube sinikwa imikhakha kumbe amaqembu abantu amangaki lapha ekugcineni kumbe kusukela endulo vele kulamaqembu amangaki yiwuphi umahluko okhona abakaNkulunkulu banjani abesilo banjani ngamaqembu amabili nje ukutsho kusowabethile ukuthi uverse 9 uhla kukhuluma ukuthi kulabazafaka uphawu lwesilo balamukele alright sambulo verse 12 kasambulo 14 ithena ababekezelayo ngabangcwele abagcina imilayo kaThixo besebenzela befakazela uYesu so amaqembu amabili lapha uphawu lwesilo luye ebantwini abazavuma ukuhlubuka baphile ngondoda ukuhlubuka bahambe ngenkolo yokuhlubuka abakaThixo bazanika uphawu lukaThixo ezalikhuluma labo bephila ngendlela kaMlimi esekufica lapha ukuthi amaqembu amabili laleli khethi iqembu zayakulo iqembu omele kulo ngelikhulunywe ngumabana elile Nqobi oliwundlu singaya kuJesu bajayele abadlali ibhola bathi delayed match uyale ndaba singadlala usuyibukela kusazi hala ngabe ngiyakwazi sacina siwinile uJesu wasinqobela vele singama winners singabanqobi so okukhulu esikufunda lapha ukuthi uphawu lwesilo silamukela ebunzini kusitsho ukuthi sikholwa inkolo yenkohliso engqondweni alright ibisihlala kithi siphile sesiyamukela uphawu lwesilo yaphinde ethi esandleni yizenzo engizenzayo vele ngisebenzela sona isilo bese kuqhubeka kuvela ukuthi mina ngiseluhlu mliphi uyahawukela lapha hayi siyabonga esanye ukuchasise kahle kumbe sincede uphawu vele lwesilo yiluphi yes ngasincedisa mina bengifuna ukuthi ngingakaphendula ukuthi uphawu lwesilo yiluphi ukuthi vele kusukusele ekungeneni kwesono sibone vele kuphuma amaqembu amabili kunjani ekukhonzeni vela kulandaba ukuthi abanye bakhonza ngeFriday abanye ngeSabbath abanye ngeSunday abanye uniform imhlophe abanye amaqembu amabili uCain loAbel ukuthi uNkulunkulu kuworship wacaca khona laphana ekulethweni komhlatshelo ukuthi yena yiphi indlela azakhonzwa ngayo sibona uCain ethatha iroute yokulalela uNkulunkulu uAbel ethatha iroute yokulalela uNkulunkulu ekukhonzeni uCain ethatha eyokungalalela uNkulunkulu so la sekucineni kwesikhathi nxa sesikusambulo lapha ukukhonza vela amaqembu amabili kulalabo abakhonza uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu athe ukhonzwe ngayo so vuma ngihle ngiphendule umbuzo okade ubuzile ukuthi uphawuke lwesilo luyikukhonzwa kukaNkulunkulu okungekho endleleni uNkulunkulu athe kukhonzwe ngayo uNkulunkulu uthe kukhonzwa ngosuku lweSabbath the 7th day ileSabbath likaNkulunkulu ende lusuku lwenkonzo enkulu siluvezile ukuthi luphawu lukaNkulunkulu so umbuso lo omelana loNkulunkulu lawo ulophawu lwawo ophawulayo indlela yokukhonzwa konke okusuka entandweni kaNkulunkulu ngiyabonga mhle ukubeke kwacaca ngoba abantu labo babisithi yikukhonza uNkulunkulu ngendlela engaso yena ayichileyo ukubeke kuhle ngoba la uthi hayi ngiyakhonza ukwakhuluma ngophawu ehlukumeza amaKristu wayesithi le uyenza okuhle wayelezile sithi ngenze njani ngenza okuhle nxa ngilizwa lixoxa zihlobo zami ngizwa lisithi
akula middle ground la. Hayi. Angithi amaqembu mabili. Yeah. UNkulunkulu kumbe uLwesilo. Andilitsho njalo sikhole sithandekayo. Singazi njani, ungazi njani ngokweqiniso ukuthi usohlangothini luphi? Okwenza ube lesiqiniselo ukuthi ngilandela lokho lapha niseqinisweni kuyini? Okunye bathandekayo kudinga nje samukele ilizwi lenkosi kuzabalula ngoba laba phakathi kwenkolo yona leyokuhlubuka bayafakaza ngifuna kunjalo undoda lotwa obhala ibhuku American Catholic Quarterly Review January 1883 kunjalo uyafakaza ukuthi yena amandla lawa esiwabona kuPaulo lwaletha isonto ipurpose yalethi isonto kuvele bazenzela bona ngamandla abo. So ukuthi ngizazi ukuthi ngisePaulo Lwesilo LukaNkulunkulu nxa ngilandela okulethwe ngumuntu Luphawu Lwesilo. Nxa ngilandela okulotshiweyo Luphawu LukaNkulunkulu. Ngoba umbhalo unginikeza uPaulo kaNkulunkulu kodwa okuvele emuntwini okuyi tradition imikhuba yomuntu Luphawu Lwesilo. Siyacela ukungezelela kulokho okulethwa ngumfundisi ukuthi khathesi kula muntu osiyamukela uphawu ngitsho siya lapho umfundisi lapha ekhona ukuthi khathesi ukuthi sikhonkhonzani akutsho ukuthi sengamukele uphawu Lwesilo kodwa uphawu Lwesilo silwamukela lapho lokho kade ukuthinta ukuthi usathana uza lethu hlupho kube sokuvela isolution yokuthi hayi sonke sisuke entandweni kaMlimo samukela intando yomuntu leso sikhathike sonke siyakwamukela intando yomuntu lemfundiso yomuntu yikho kuyikwamukela uphawu Lwesilo khathesi uNkulunkulu ubeza amaqiniso akhe ukuthi bonke abantu abaphenduke eqinisweni. Siyabonga ngiyathanda indlela elikulethe ngayo ngingazifuna ukungeza hayi mbona ngani usekuthintile ukuthi khathesi awukabi lo muntu oseyamukele ini uphawu Lwesilo kodwa ke balaleli lababukeli okunye kumele sikuqaphele ke yikuthi usambulo uyasivezela ukuthi ke kulesikhathi in the future esisikhangeleleyo ukuthi umbusolo njengoba sikhulume ukuthi silonda saphola so ngokuphola kwesilonda lesiyana umbusolo uzafisa ukubana wenze khona okukhana okwayenziwa ngumbuso ngesikhathi sika 538 kusiya ku 1798 kuphi ukubulala amaKristu bona laba ababengavumelani lale imfundiso so kusithi uthi khona nxa sokufika leso sikhathi lapho ke okunyade mfuna ukungezela emuva ngale ukuthi uSathane istrategy azasebenzisa ukusebenzisa ohulumende ukuthi khona akhulume esebenzisa ohulumende kube sekungani hayi into ebuye ukuzonceda umhlaba into ebuye ukuze unifya umuntu wonke ukukhonza nini ngesande bese kusithi khona abazakwala kube sekungani khona bona baphikisana labo hulumende babe ngayali inkolo ezisathi kodwa babe ngani baphikisana labo hulumende bomhlaba then ngaleyo ndlela bese kusiba khona ini ipersecution lapho umuntu uyabe sekhethile ukuthi hayi mina ngiyathatha lokho okukhulunywa ngabantu kumbe ngizaqinisela kulokho iBhayibheli ekukhulumayo at that point umuntu uyabe seyamukele ngokuvuma la ngokuyekela ukusebenza ngalelo langa eliyabe seliphawuliwe. Hey madoda angazi benza ucace ngibuza nxa kuliqiniso ukuthi akula muntu kanti seLophawu Lwesilo kodwa sengaphila ngentando yami yini mele ukuthi uze kufika uPaul Lwesilo menzikazi ukukhoza uThixo umbuzo oqhathekile akuvumi simele thina samukele vele uPaul kaNkulunkulu uhlale uPaul ukuthi wena ngokabani bakithi ngokaNkulunkulu engxenye kunye singakuthinta indlela oke wayithinta lapho mfundisi ukuthi kuza kuba lula vele nxa kuyikuthi ibandla selisebenzisa selihlangene leze politics uku-enforce ukwenza ukubamba ngamandla ukupush ukufuqa lokho okabe kumele kwenziwe mina i-COVID isinike i-foretaste yalokho okuzakuza
ukuthi savuka sonke sesihlezi phansi wonke umuntu esendlini akakumuntu ophumayo akulamuntu so into le mina ngahle ngayibona ngeanalysis yami ukuthi kulula ukuthi umhlaba ungene esandleni somuntu oyedwa awulawo hlupho lungabuya wonke umuntu uyagoba sonke sase sigqoka ama-mask sisenzani njalo kwakubotshwa abantu so khona lokho kakusivezela ukuthi kulula ukuthi kwenzakale and isikhathi esiyakiso sizakuza silula sinjalo kodwa akutsho inhlobo esimese ukuthole kahle yikho ukuthi kulula uhlupho lolwalo aveza ukuthi uhulumende uyangenela kukho konke so lathi senkolweni ezijene asiqapheleni singavumi ukuthi uhulumende abuye azokutsho akutshoyo emabandleni sisebenza kuhle lo hulumende kodwa akasitsheli ukubana sikhonza nje yabe sokuxatshana umuntu wonke ukhululekile ukuthi akhonze ngendlela afisa ukubana akhonze ngayo ake ngisicine ngalokho ungakhangela uExodus 20 ivesi 8 usiya ku11 sike sikhangele thina kanti vele uphawu LukaNkulunkulu luyiluphi sasike sakuthinta ngoba kuqhakathekile abakhuluma ngokutaticha into engamanga bathi bona ungachithi isikhathi esiningi ukhuluma ngento engasiqiniso ukuthi ayicounterfeit ake ukhulume ngokuthi iqiniso ukuze nxa ngikhuluma ngemali ngikhangele leqiniso ngifunda impawu zale liqiniso okunye okungakhambelana okungathi khoxo kuloko kungamanga ngithi vele sike sikhangele lapha uphawu LukaNkulunkulu yiluphi ake ngasibalela uExodus ivesi sijwayele kakhulu Exodus 20 verse 8 to 11 khumbula usuku lwesabatha ulugcine lungcwele uzasebenza insuku eziyisithupha wenze wonke umsebenzi wakho kodwa ilanga lesikhombisa liyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho ngalolo suku ungaphathi umsebenzi loba ungonjani wena lendodana yakho lendodakazi yakho lesisebenzi sakho esesilisa lesesifazana ngitsho lezifuyo zakho loba isihambi esikwethekeleleyo emzini wakho ngoba ngezinsuku eziyisikhombisa uJehova wenza amazulu lomhlaba lakho konke okukukho kodwa ngosuku lwesikhombisa waphumula ngakho walubusisa usuku lwesabatha walwenza lwabangcwele siyabonga mhlobo ake usichazele lapha impawu esizitholayo lapha yiziphi impawu ezikhomba kumbe yiwapi yikuphi esingakuthola okukhomba ukuthi lolu phawu lukaJehova esikutholayo kuvesi zona lezi sizibalileyo siyabonga maforo impawu esilazo kumbe okuthathu esikuthola ephawini olweqiniso esiluthola lapha kuvesi efundwa ngumfundisi ukuthi kuyabe kumele ukuthi iseal ibe lalezi mpawu ezintathu kumele ibe lebizo lalo onika lo mthetho lisinike le title yakhe ukuthi ungubani kumbe authority ibisesinika lokuthi ubusa ngaphi right so uzathola ukuthi iSabbath commandment iyasinika lapho ukuthi for in 6 days the Lord thy God uNkulunkulu inkosi uNkulunkulu wakho so ilibizo lalo sinika umthetho number 2 sibe sesizuza ititle yakhe uthe ngensuku eziyisithupha wadala so uNkulunkulu ititle yakhe ngumdali ngoba in 6 days wadala ibisisithi wadalani izulu lomhlaba lemithombo yamanzi so isinika impawu zenzana ezintathu ibizo likaNkulunkulu ititle yakhe lalapho abusa khona iterritory siyabonga mfundisi Dube nantu uphawu likaNkulunkulu itest le yabuye ezinsukwini siphila kanje insuku zonke uNkulunkulu utshilo uthi usuku lwami ngalugcina kuyini esesikubona kulokho kusenzakala okulokho kusenza abantu baphunyuke ukuthi ngize ngikhumbule uJeremiah uthi nxa wehlulwe ngabenyawo pho nxa sokuzaba amahashu zakwenelisa na ngiyekuthi nxa usehlule kulugcina khathesi ungakabanjwa ngamandla pho nxa sosihlaselwa sokuthiwa gcina lolwana usuku ngamandla uzenelisa na kuyini esikubonayo kumbe kwezo economy kumbe ezikolweni kuyini okwenzakalayo khathesi
ngesabatha ngumthetho wenkosi lo. Isabatha bathandekayo lingcele laThixo njalo kungumhloliso okwazi ukubona ukuthi unguNkulunkulu kumbe hayi. Oh yes. Usathane kathesi usefuna ukulibhidliza. Kakhulu. Uyalizonda ngoba kulapho umlimo alesitulo sakahlezi khona. Ungathiliza isabatha phakathi kwemthetho 10 eminye ayisaqanisa ukuthi ikhombele umlimo ngoba isabatha iyisenta yokuveza uThixo. Yikho ufica ukuthi ukufunda sebefuna ukufunda ngesabatha. Uyalidiliza. Lezitolo ngesabatha songani lilanga efana lamanye amavi phakathi kweviki. Vele ibusiness right good. Isonto bekuvala sibe ngeFriday kuphunyule sabatha lesonto be respect. Kanti sebefuna isonto beyisabatha. Yindlela esafuna ukuyidiliza ngoba angadiliza isabatha ukuthi uNkulunkulu kadala in 6 days sokudilikile. Uyakwazi ukuthi yikho ukuthi kona uNkulunkulu lo Sathane kulwiswa ukukhonza ukuthi ngubani ozakhonzwa. So sifica lapho umlimi efitizela ukuthi kalihlonitshwe luluphawu. Inkomo zakodlodlo zilophawu. Ezikamlimi zaziwa ngokuphumula ngesabatha. Nxa siphumula ngesabatha sithi uNkulunkulu ngodalileyo, nguye umnikazi, nguye impilo. Nxa siphikisa isabatha sala impilo lomdali. Hey, sisesikhathini esinzima sihlobo esithandekayo. Sicela ukubana sekunanzelele ezikolweni kuyalulaziswa. Useke wakuthinta ukuthi abantu abanengi bebekhonza ngeFriday. Nangulethe ngalo. Kodwa kufakwe kwaqhakathekiswa iSunday. Ungaya kuMiddle East ngale Eastern World napha uzathola ukuthi bonke sebegobela khona lokho. NgeFriday bayaqhubeka imisebenzi yabo, ngesonto bese iholiday ingaba ngesonto. Iyaphushwa kuthiwe ngolandela isonto yeyini iholiday. Akunjalo ngesabatha. So okomuntu esikufundileyo kuDaniel ngo7 verse ngo25 sikubona kugcwaliseka. Mhlobo, kuyini okutholayo usigqiba lapha ngesabatha sigoqa sona lesi sifundo? Ngithola ukuthi isabatha libeka uNkulunkulu weqiniso egcekeni. Lo onguye wadala ngensuku eziyisithupha ngoLwesikhombisa waphumula. So impikiswano ekhona kusegcekeni ukuthi ofanele akhonzwe ngubani. La nxa uSathane ngaletha mfundiso bani azama ukudethrone uNkulunkulu, isabatha kalisuphuki ngoba umthetho kaNkulunkulu eternal. Awutshintshi njengesihlalo sakhe. So i-advice yami kubalaleli ukuthi kasimeni ngombhalo, kungcono kuma lo uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu nguye onqobayo phakathi kwempikiswano esiphakathi kiyo. Siyabonga. Amazwi akho ukugcina mfundisi. Engingakutsho kubabukeli labalaleli kubana khathesi sisesikhathini lapho ke uNkulunkulu efaka uphawu lwakhe emabunzini abantu abakhe. Njengoba sesibonile isili yakhe imithetho yakhe yonke uNkulunkulu kugoqela lo mthetho wesabatha. Ukuthi khona khathesi isikhathi lapho uNkulunkulu abiza bonke abantu kubana bamukele uphawu lwakhe olulisabatha oluyilo olumvezayo uNkulunkulu ukubana ungubani wadala njalo ubusa ngaphezulu lomhlaba. So yiso isikhathi esikiso sokubana silungiselele ukuligcina isabatha engcwele okwenzela ukuthi lapho sokubuya uphawu Lwesilo lezinye imfundiso ngaleso sikhathi sibe sesenelisile ukuma khona ngalesi sikhathi. Siyabonga. Izihlobo ezithandekayo ngicela likhumbule thina kuthiwa singama Protestants. We are still protesting angithi phela. Ungabala ibhuku okuthiwa ngu-Testimonies for the Church volume 5 page 451. Uyakuveza ukuthi ama Protestants amanengi kuthiwa yibo abazafinyelela kumbe badinge ukubana kube lokumanyana kwezenkolo. Ungakuvumi umProtestant khona lokho. Asiqapheleni izihlobo ezithandekayo sibe kwazi isikhathi sesiphila kizo. Namhlanje sizovulwa amehlo ukuthi siphakathi kwempikiswano enkulu. Asiqapheleni sibale ilizwi, silandele kwelizwi likaNkulunkulu. Ilizwi kuphela yilo eliza kusiqondisa, yilo liza kusitshela inkolo eqotho esimele silandele. Leli thuba niza kunikeza kumfundisi uDube, uza kuthi amazwi akho okugcina abese sikhulekela. Balaleli ababukeli, uDrago uSathane nxa wayeletha ukuguqulwa kwezikhathi wayengasusi kuphela isabatha, wayefuna lesihlalo sikamlimi ngoba lapho lesihlalo sikamlimi esabatheni.
asigobeleni uNkulunkulu, simlalele, simfake esihlalweni sakhe abe ngumbusi. Umthetho kaNkulunkulu Isaya ngo-8 verse 16 kuthiwa awunamekwe enhliziyweni zethu ngoba kulo mthetho kuyimpilo kuJesu Kristu. Oh yes. Kasikhuleke nini. Baba osezulwini siyabonga. Sisaphila babukela balaleli sonke sindawonye, usinike ithuba lokwazi ukuthi isabatha likaguquki. Oh yes. Alisoze liguquke. Umthetho ofakwe ngumuntu losuku lokhoza levele emuntwini luza phela ngoba uJesu wanqoba ngewundlu. Sinike isibindi okungesabi ngoba sime ehlangothini labanqobayo ngoJesu onqobileyo. Biza abantu abakho sibuthane eqinisweni, uSathane anqotshe, usikhuphe eBhabhiloni, usikhuphe kuSilo, siphile ngawe ngoJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.